Junior yang Toronton. Surya. Oh, fleksibel. Yang Toronton fleksibel, pakai bodi Patriot, Toyota kombi. Surya. MPM SR3 pakai sasis Ino RM280. Problem, no problem. MPM SR3 pakai sasis Ino RM280. ANS merpati biru dengan bodi Patriot, nampak dari kejauhan. Selamat pagi teman-teman di mana saja berada. Jumpa lagi dengan channel Erman Yunus. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Hari ini liputan di Jalan Soekarno Hatta, Royal Class ANS. Nampak dari kejauhan Sun dengan pakai bodi SR2. Sun Siliwangi Antal Nusa. Tronton Blitar. Al Igra Tronton pakai sasis Polpo 450 HP Euro 5. Yuk pesan mandi yuk. Yang kelas sleeper. Ada NPM nampak dari kejauhan, pakai bodi SR2 Laksana, sasis Mercy 1526 eksekutif. P16 yuk. MPM SR2 pakai sasis Ino.
bintang sinetron. Yo. MPM bintang sinetron. Sari Harum. Jetbus 2. Adi Prima. Jetbus 3. Putra Pelangi. Jetbus 1. Yuk. Full paket, full set, sampai miring gitu. Ada satu unit lagi, bus Libersa. MPM dari kejauhan, Jetbus 3. MPM P72, Jetbus 3, Sultan Kelas. Sinar Jaya SR3. MPM Jetbus 3. P85 Sultan Kelas. Ada lagi Mior. NPM SR3. Yuk. Eksekutif. Transfer SR3. 53 SR3 transport. D5 nampak dari kejauhan. D5 Jetbus 5. Yup. D5 Jetbus 5. Gumarang Jaya SR3. Terus medium